дуруд ба ҳамаи шумо тамошобинони китобхону китобдӯсти телевизиони кӯдакону наврасон баҳористон. ин лаҳзаву ин соат пешниҳоди шумост. барномаи Аниси Кунҷи Танҳоӣ аз телевизиони кӯдакону наврасон баҳористон ва қаҳрамони навбатии барномаи мо ҳастанд. иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст Муборакхони Зокирҷон ва шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. хуб, биёед Муборакхон, сараввал худатонро хубтар муаррифӣ кунед. ман Муборакхони Зокирҷон, хонандаи синфи 7 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 45 ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе мебошам. ман дар озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст аз рӯи номинатсияи хондан ва зиёд кардани осори адибони классики тоҷик иштирок намудам. ман на кам аз 100 ғазал, 120 рубоӣ ва дубайтӣ, 150 байт порча аз достонҳо азёд кардам. аҳсану офарин, воқеан беҳтарин корро кардед ва биёед барномаро бо як ғазали дилошӯб оғоз кунем. фасли наврӯз аст, меояд ҳавои тозае, булбулу гулро шуда баргу навои тозае, бар сари афтодагон афтода савдои либос, сарв мехоҳад дар ин мавсим қабои тозае. ҳалқаи тасбеҳи худ карданд ҳақгӯён ҷадид, фохта афканда ба гардан ин ридои тозае. дода хуршеди фалак табдил ҷои хешро, то шавад оинароёнро сафои тозае. метавон донист ҳамчун шишаи май саидо, дар дили ҳар кас ки бошад муддаои тозае. офарин Муборакхон. хуб, шумо мегуфтед ки ғазалҳои ҳифзкардаи шумо бештар аз кадом шоири адабиёти классик ҳастанд? аз устод Ҳофиз Шерозӣ ва Саъди Шерозӣ. шумо чанд ғазал аз устод Ҳофизи Шерозӣ медонед? ҳамагӣ 20 ғазал. 20 ғазал аз устод ҳифз намудед. хуб, кадом ғазалашро хуб медонед? ғазали агар он турки Шерозӣ ба даст орад дили моро. хуб, пас биёед аз Ҳофизи Шерозӣ як ғазал барои мо қироат кунед. агар он турки Шерозӣ ба даст орад дили моро, ба ховли ҳиндуяш бахшам Самарқанду Бухороро. бидеҳ соқӣ майи боқӣ ки дар ҷаннат нахоҳӣ ёфт, канори оби рукнободу гулгашти мусаллоро. фиғон ки лӯлиёни шӯхи ширинкори шаҳрошӯб, чунон бурданд сабр аз дил ки туркон хони яғморо. зи ишқи нотамоми мо ҷамоли ёр мустағнист, ба обу рангу ҳолу хат чӣ ҳоҷат рӯи зеборо. ман аз он ҳусни рӯҳзафзон ки Юсуф дошт донистам, ки ишқ аз пардаи исмат бурун орад Зулайхоро. агар дашном фармоӣ вагар нафрин дуо гӯям, ҷавоби талх мезебад лаби лали шакархоро. насиҳат гӯш кун ҷоно ки аз ҷон дӯсттар доранд, ҷавонони саодатманд панди пири доноро. ҳадис аз мутрибу май гӯю рози даҳр камтар ҷӯ, ки кас накшоду накшояд ба ҳикмат ин муамморо. ҳадис гуфтиву дур суфтӣ, биёву хуш бихон ҳофиз, ки бар назми ту афшонад фалак иқди сурайёро. ташаккур Муборакхон. хуб, мегуфтед ки озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст. барои шумо чӣ гуна нақш бозидааст дар ҳаёти шумо? озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст. дар ҳаёти ман нақши хеле муҳимро бозидааст. бозидаи ин озмун дар ҳаёти ман ин аст ки дониши худро сайқал диҳам ва бисанҷам ки то чӣ андоза ман аз адабиёти классик ва дигар адабиётҳо низ воқифам. хуб, фикр мекунам ки ин озмун насли ҷавонро дар дили онҳо нақши зиёд бозидааст. чӣ гуна? яъне онҳо ба воситаи ин озмун ба китобхонӣ рӯ оварданд. ҳамин хел. ва биёед Муборакхон, мегуфтед ки аз асарҳои насрии адабиёти классик кадом асарҳоро мутолиа намудаед? адабиёти классик ин худ аз хеле китобҳои зиёд иборат аст, ки масалан
طوطی‌نامه، سفرنامه، گلستان سعدی شیرازی، منتخب داستان‌های مثنوی معنوی، بدیع الوقایع و غیره. خوب، شما از گلستان سعدی شیرازی میتوانید برای ما یک چند حکایه نقل کنید؟ بله. خوب، مرحبا. شیاد گسوان بافت، یعنی فریبگر، از پیش خود هر سخنهای بافت و به نزد پادشاه برد. شعر از دیوان انوری دزدیده بود و آن را به پیش پادشاه برد و گفت و آن شعر را در نزد ملک بسرود و ملک به او خیلی همه به او زر و زیور زیاد بخشید و او را انعام تمام داد و بعد از چقدر وقت شعر او را از دیوان انوری می‌یابند و او را باز به نزد ملک می‌آورند و ملک اون را 100 چوب فرمان می‌دهد و او را 100 چوب می‌زنند و بعد می‌گوید ای ملک، از هر کاری که تو کرده ای از همه خوبتر آن که با ما خوبی کنی و ببخشی کاری بدی کرده ای مرا و در اینجا دو بیت شعر را میگوید و ملک میگوید خیرت که در عمر خود باری هم سخن خوب گفته ای. یعنی پیوسته اون نفر سخنهای بافته، سخنهای دروغین میگفتند همین خیل و ملک میگوید که در عمر خود سخن نیک هم گفتید. تشکر. شما از طوطی‌نامه ضیاءالدین نقشبی آیا معلومات دارید درباره این کتاب و میگفتید که این کتاب آیا این اثری تمثیلی است یا اینکه دیگر چگونه اثر است؟ این اثر نثری روایتی می باشد. اثری تمثیلی است که یعنی با واسطه پرنده ها. بله. پرنده ها و حیوانات ها. آغاز طوطی‌نامه چنین است: شاه با نام مبارکشاه فرزند، یا اینکه او را احمدشاه نیز میگفتند، فرزند نداشت و بعد از تلاش‌های خیلی زیاد صاحب فرزند میگردد. فرزندش خیلی زیبا بود و نام او را میمون میگذارد. باعث میمون نام نهادن او چنین بود که پسرش خیلی زیبا بود و میمون خود معنای زیبایی را داشت و از همین سبب نام او میمون بود. میمون به بلاغت میرسد و پدرش برای او زن زیبایی میدهد و او را خانه‌دار میکند. زنش خجسته نام داشت. او سوداگری کلان در بازارها سیر و گشت میکرد و باری از نزد فروشنده میگذرد و در آنجا یک توتی خیلی زیبا ایستاده بود و میمون به نزد آن توتی میرود و میگوید این توتی چقدر می ایستد؟ فروشنده به او میگوید 1000 درهم و میگوید کسی این را از تو میخرد او ابله گذراست و او فروشنده میگوید که این توتی آینده تو را میگوید. در بین میمون و فروشنده توتی خیلی هم بحثی کلان می شود و فروشنده به او میگوید توتی را اگر به خانه بر و اگر که او گفته مرا نه انجامید تو میتوانی آن را بیاری و من آن را به تو بازگردانده با همان 1000 تنگه طلات برگردانده میدهم و او را خریده به خانهش میبرد و گفته های فروشنده میشود و میمون آن را در خانهش نگاه میدارد و توتی فال خوب میبیند و میگوید بعد از چند روز خیلی هم تجارت تو رشد مییابد و تو در تجارت موفق میگردی و این کاری گفته توتی میشود. خیلی که گفتیم اون رو برگردانده نمیدهد و به خودش میگیرد نیست. خب توتی برای این میمون بسیار هم فال نیک میبیند و برایشون سخنهای توتی یعنی برای این یعنی بگیم که با فایده میمون میشن چنین است و اون رو برگردانده نمیدهد. همین خیلی. آیا شما از غزل‌های استاد سعدی شیرازی با خبر هستید و از آنها حفظ کرده اید؟ بله. خوب، کدام غزلش را از بر نمودید؟ غزل تن آدمی شریف است به جان آدمی. خوب، مبارکان بیایید از سعدی شیرازی برای ما یک غزل دلاشوبه قرائت کنید. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت. حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، به در آی تا ببینی طیران آدمیت. نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم، هم از آدمی شنیدیم بیان آدمیت. آفرین مبارک خان. خوب میگفتید که شما چقدر وقت خود را به کتابخوانی میبخشید، چقدر وقت خود را به حفظ کردن شعرها میبخشید؟ یعنی وقتهای خولگی من خیلی زیاد هستند و من وقتی خود را حدی
کم هم باشد 1.5 ساعت به کتابخوانی میبخشم. дар як шабонарӯз 1.5 соат вақти худро ба бале, китобхонӣ мебахшед. به کتابخوانی میبخشم و در مدت 1-2 هفته میتوانم یک کتاب 300 صفحه رو تمام کنم. 300 саҳифаро тамом кунед. ҳамин хел ташаккур. хуб муборакхон, биёед барои мо аз мавлоно ҷалолиддин балхӣ як ғазале қироат кунед. равсар бинеҳ ба болин танҳо маро раҳо кун, тарки мани хароби шабгарди мубтало кун. моему мавҷи савдо шаб то ба рӯз танҳо, хоҳӣ ба мо бибахшо, хоҳӣ бирав раҳо кун. аз ман гурест то ту ҳам дар бало наафтӣ, бигзин раҳи саломат, тарки раҳи бало кун. моему оби дида дар кунҷи ғам хазида, бар оби дидаи мо саҷҷӯи осиё кун. хираккушест моро дорад диле чу хоро, бикшад касаш нагӯяд танбири хунбаҳо кун. бар шоҳи хубрӯён воҷиб вафо набошад, ай зардрӯи ошиқ то сабр кун вафо кун. дардест ғайри мурдан кӯро даво набошад, пас ман чӣ гуна гӯям он дардро даво кун. дар хоб дӯш пире дар кӯи ишқ дидам, бо даст ишоратам кард ки азм сӯи мо кун. аҳсан. хуб мегуфтед ки шумо дар оянда чӣ нақша доред? дар оянда нақшаҳои хеле зиёд дорам ва нақша дорам ки дар ин озмун ин сол ҳам иштирок намоям ва на танҳо дар сатҳи шаҳр, балки дар сатҳи ҷумҳурӣ. дар сатҳи ҷумҳурӣ ва боз чандин олимпиадаҳо иштирок карда истодам. масалан олимпиадаҳои фанӣ аз фани математика, алгебра ё забон, адабиёт иштирок карданиям ва мехоҳам аз сатҳи байналмилалӣ ҳам дар ин озмунҳо ва олимпиадаҳо иштирок намоям. ташаккур. мо барои шумо пайваста таманно мекунем ки ҳамеша муваффақ бошед ва дар ин озмунҳое ки шумо ширкат меварзед ҷойҳои намоёнро ишғол намоед. ҳамин хел ташаккур. хуб муборакхон, дар барои ҳамсолони хеш чӣ гуфтанӣ ҳастед? барои он нафароне ки айни ҳол моро тамошо карда истоданд ва мехоҳанд ки аз шумо ягон сухани хубе бигиранд, чӣ тавсияҳо медиҳед? тавсия медиҳам ки хело вақти зиёди худро ба китобхонӣ сарф кунам ва дар вақтҳои холигии худро, намегӯям ки вақтҳое ки кор доред бо шахсони зиёд ҷанҷол кунед ки ман китоб мехонам, ман кори зиёд дорам. метавонед рафта вақтҳои холигии худро ба китобхонӣ сарф кунед ва дар озмунҳо иштирок намоед, дониши худро сайқал диҳед, ҳатто барои ғолибият ҳам набошад. ташаккур. хуб бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки ҳар як нафаре ки дар барномаи мо ширкат меварзад ва пайваста маслиҳат ба шумо медиҳад ки китоб хонед, китоб хонед, китоб хонед. аз ин ҷо бармеояд ки китобхонӣ барои мо бисёр ҳам фоидаи калон дорад ва моро мебояд ки пайваста китоб хонем то дар оянда шахси моътабар, шахси бузург шавем. ва бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки қаҳрамони барномаи мо буданд иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст муборакхони зокирҷон. бори дигар шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. хуб бинандагони азиз, ин ҷо мерасем ба фарҷоми барномаи Аниси кунҷи танҳоӣ. то барномаҳои дигар тансиҳату пирӯз бошед ва ҳамеша китобхон бошед.